cyiza nuko tugirana ibiganiro na guverinoma ya Kinshasa tugashakira hamwe twese umuturande nk'abanyekongo. Ndagira ngo nacyo cyazo bizongera za yase ntabwo baje bazikurasana natwe nuko baje bagomba kudushakira espace vitale tukicara nk'abanyekongo tugashaka umuturande w'abanyagihugu natwe ugatuki. Dore ntabwo turusha imbaraga turusha ubugome madame munyamakuru. Nibo bagome babiri babaho. Iby'amatora nk'ubimbazo ntaho bari kujuru ntaho bari hejuru kurindi ubwo ni ugeze igihe cy'amatora tuzatumira izigisha n'izikumirwa. Turimo turubahiriza ibyavuye muri some ya Rwanda. Ndagira ngo processus iracyakomeje ikigaragaza nuko twagaragaje ubushake kuva ku cyambere ku cya kabiri n'icya gatatu turacyiteguye baramuka bujuje bubahirije ibyo twavuganye. Icyambere twagomba kubahiriza cyari cyo gutangaza ne tampo tukava muri biro byacu bya Kibumba twarabikoze. Icya kabiri twagomba gutanga ikigo cya gisirikare cya Rumangabo twarabikoze. Icya gatatu nuko bagomba gukorwa enquête iziguye ku byabereye gishishe kandi batuvugira ko bitari byo by'ukuri bamara gukora enquête naho iyo no tukayigurira umuryango w'ingabo za yase. Ni ukuvuga ngo mu gihe iryo perereza cyangwa ya enquête murashaka ko ikorwa nande? Ndakorwa n'ira miryango nyine CRGR yase n'iyo miryango isitegamiye nkuko babitubwiye turagira ngo nanone bagenda bakora enquête ibyo batuvuze niba bamara kubinyomoza turayizeye no kuki niba komeza kubona ukuri se ukuri se sinakora cyo gushaka ngo ukuri kudahagaragara. Ndimo ndavuga ngo nihaza n'irindi tsinda gukora enquête rigasanga rimwe mwishe bari abantu muzahatanga bitubesera bitubugira ko hari nibaze bakora enquête ukuri kudahagaragara. Abakoze enquête ntabwo ari bo murimo gusaba ko bagaruka cyangwa murasaba ikindi? Enquête ntayakozwe madame munyamakuru nta enquête y'ibyo bikorwa. Iyo umuntu yasohoye enquête yasohoye itangazo rivuga ko twishe abantu ariko parigeze gara kuri tele n'umunsi n'umwe nabo bavuga ko batangaza ko babwiwe kibigeze bagira kuri tele. Ni ukuvuga ngo mu gihe hatarakorwa iyo enquête ngo hanatangwe raporo y'ibikubiyemo ntabwo mwemera kugira ikindi mwubahiriza kuri aya masezerano y'u Rwanda? Ndagira ngo amasezerano y'u Rwanda n'undi bice mu mucyo nuko nabo bajya gufata izo no kugira ngo bakambike muri zo no bazikambike muri tari n'ibinyoma. Reka dusa nkaho dusubira kuba abayobozi bakuru b'inyeshyamba mu Ventura yaba mu bwa politiki ndetse no mu bya gisirikare bahuye n'umuhuza bwana Uhuru Kenyatta perezida ucyuye igihe wa Kenya nk'umuhuza muri iki kibazo cya Kongo. Namwe ni turi buvuga ngo mwamubwiraga iki yababwiye iki? Uburyo kuri ngiye kugaragaza ubushake bwacu no kubahiriza ibyavuye muri some y'u Rwanda nuko nawe yemeye kutwakira adutega amatwi kugira ngo yumve yazana y'intambara n'iki ese iyo ntambara yarangira ite amahoro arambye muri Burasirazuba bwa Kongo yaboneka ate? Mwe mwamubwiraga ko intambara yarangira ite? Uko intambara yarangira nuko tugirana ibiganiro na guverinoma ya Kinshasa tugashakira hamwe twese umuturande nk'abanyekongo. Ndagira ngo nacyo cyazo bizongera za yase ntabwo baje bazikurasana natwe nuko baje bagomba kudushakira espace vitale tukicara nk'abanyekongo tugashaka umuturande w'abanyagihugu natwe ugatuki. Namwe ntabwo umutima umubuzi muzawumenya mwicaranye na leta ya Kongo? Exactement. Agenda izakomeza uko twicaye wacu agenda komeza iri mu kirere. Ni ukuvuga ngo namwe ntabwo umutima uwuzi ni ukujyayo mukicarana noneho mukabona ko ushaka. Umutima ntabwo tuwuzi turawuzi tunagomba no kuvuga ahubwo akanawunywa. Ni uwuhe? Ni uwo gushaka amahoro. Murayashaka mute kandi mu Rwanda? Tumara kwicarana tuzabwira tuti ibikenewe none se madame munyamakuru iyo n'abantu bihandagaza bagafata abandi banyekongo nkabo bakabatwika bakabarya bakabaca amajosi bagatema inka zabo bagatwara umutungo bakanyaga bagapiya bakadiyura ubwo abo ni abanyagihugu se ibyo byose tugomba kubikemura tukarandura byose. Uwo muco mu gacika wo gutwika abantu no kubarya uwo muco mu gutwika abantu wo guca amajosi abantu bakashyira ku mugati umuntu n'umuntu by the way. Bwana Canisius Kongo niramuka yicaranye namwe leta ikongera ikavanga ingabo ikabaha imyanya mubona ikibazo kizaba gikemutse? Madame munyamakuru kuvana ingabo cyo cyihutirwa
no gufata imyanya esate territoriale ntabwo aricyo cyihutirwa. Icyihutirwa ni ingingo ni garde fou, ni ingingo yatuma twese tubaho. None se madame munyamakuru, niba n'abasigaye mu ngabo ndakubwira nka Colonel Kaminzovi bafashe mu zindi ngabo zindi za Kongo bakamukura bakamusubiza ku manywa, kandi ubwo se ntiyarakoze brassage. Natwe rero tugomba gushaka garde fou ituma tugira amahoro tukaraho mu buryo burambye. Umuntu akumvise atyo ntiyagira ngo murashaka ko babaha iyo ntara mukayigenga, bityo bigatuma murinda cyangwa mugashyiraho izo mbago uvuga zirinda bene wanyu. Izo mbago zigomba kuboneka byanga byakunda kugira ngo buri wese atekane aryama asinzire atikanga undi, kuko kuvuka muri Kasai hari uburenganzira bwo kuba umunyakongo, kuvuka muri Kasai hari uburenganzira bwo kuba umunyakongo. None se cyo uvuka muri Kivumba Uganda kuki cyenda haza amahoro ku butaka bwa se kuko nasukuruza niba nta mahoro uko nage nayabahaye ubundi dusangiye igihugu. Ibyo nibyo mwabwiraga umuhuza yababwiraga iki? Umuhuza twemera ko rwose bizakorwa kuko nawe yemera ko tugomba kuba nk'abandi banyekongo. Uyu munsi abaturage baturiye ibice mwatanze mugahiza ingabo za EAC n'undi baravuga ko muri hafi aho muhakikije bababona rimwe na rimwe, ari naho hashobora kuba haturuka bavuga ko mutigeze mutanga ibice ahubwo mukorana n'ingabo za EAC. Kuba hafi yabo no kuba ihumure madame munyamakuru, murari abantu ba EAC kwitangana n'indi bashira ubwo kuba hafi yabo ni umwuka muzima ngo n'abahumeke bo ko bahinzwe bafite umutekano usesuye. Ntabwo mwizeye ingabo za EAC ko zarinda abaturage bari mu bice mwahozemo? Ibyo twakoranye nabyo birahagije, reka nabwo bazubahiriza ubwo natwe twabibahirije madame munyamakuru. Uyu munsi nibavuga kubahiriza n'ibindi uravuga uti MONUSCO hari ibyo yasohoye bitari byo n'ibindi, ni icyo uvuga kuba imiryango itari ya leta irimo gusaba, ngira ngo n'imyigaragambyo ishobora kuba niba ishobora kuzaba ejo Igoma isaba ko ingabo za EAC zihava kuko nazo ntacyo zabamariye n'ubundi zikorana n'inyeshyamba. Ni icyo bivugaho kuba imiryango itari ya leta ikorera muri Kongo cyangwa abanyekongo isaba ko ingabo za EAC ahubwo igasaba leta kurasa inyeshyamba, bivuze iki kurimo? Ahubwo ndashaka kuvuga ikintu kimwe madame munyamakuru, ingoma iyo babona ko Paul Kagame mu Rwanda mwakoze imyigaragambyo inshuro zingahe? Ntabwo ndi bugusubize kuko genda ndimo ndakubaza, niyo mpamvu ndi umunyamakuru ubundi kwigaragambya ni inzira y'amahoro make. Kwigaragambya ni intandaro yo kujya kunyaga ibya rubanda. Kwigaragambya ni ukugomera ubutegetsi kandi ukacana ko butanari koko. Kwigaragambya ntabwo ari wowe muti. Sosiyete sivile yakavugiye abaturage iyo yigaragambya mwe mu byita iki? Ubundi batarisana ahubwo niho kubona ishyaka riri ku ngoma ariryo ryigaragambya. Wowe uri ku ngoma ufite ingoma ngo ni ishyaka rya EDPS, uri ku ngoma ufite ingoma mu ntoki zawe, ni wowe uyoboye igihugu, warangiza ukigaragambya mu gihugu ari uyoboye kurumva ko atari ibindi shyaka. Ejo bundi MONUSCO yasohoye itangazo rivuga imitwe irwanira muri Kongo, ku isonga hazaga FDLR, ivuga n'indi mitwe itandukanye ikorera yaba y'abarundi y'abagande n'indi myinshi irwanira muri Kongo. Noneho ntago mwasohotse ku rutonde rw'imiti irwanira muri Kongo, kuri mwebwe byavuze iki? Madame munyamakuru reka nkubwize ukuri, ntabwo turi imitwe y'abarebere nk'uko babivuga, imitwe y'iterabwoba nk'uko babivuga, turi ingabo zifite umurongo ariko muri inyeshyamba n'ibyo byose irabyumva, n'ibyo byose kuko turwanira ukuri kwacu kandi turwanira kubaho, n'abo turwanira turacungira umutekano. Ubu ngubu wakoze kimwe muri byose, ari amasezerano ya Rwanda irakomerekera yavuye i Rwanda yarebaga y'umuventura gusa cyangwa yarebaga na FDL. Kuki uyu munsi FDL itahakata hanini? Kuki bakayivugaho ahubwo kikomeza kuba ku butaka bwacu, ahubwo irashaka iki ku butaka bwacu? Ese mwe kuki muvuga FDL cyane? FDL turakwiye kuyivuga nuko ari abanyamahanga, ni abacu se, ni n'abanyekongo, turane abanyekongo, tuzabareteresa bajya ku murongo, ariko FDL itahiwa. Ariko hari n'abagande hari n'abarundi, kuki muvuga FDL? Abagande bamishana nabo barundi n'ibindi byose, ni byose nicyo kimwe. Ariko mumvikana muvuga FDL ishobora kubibarusha imbaraga cyangwa irabagora? FDL ntabwo turusha imbaraga, turusha ubugome madame munyamakuru, nibo bagome bambere babaho. Ahubwo ntabwo ndetse ndabona abagome nka FDL, kwisi ndababona pe. Wenda nuko uba muri Kongo ubasanga hari ahandi baba. Kaduse nkaho tugana no ku musozo w'iki kiganiro,
perezida Bisimwa w'umutwe wanyu M23 n'abasirikare banyu baje bafite ibyiringiro, ubona bavuga bati ibi bintu bishobora kuzarangira cyangwa ni intambara ishobora kuba ifite igihe kirekire, ukurikije uko wabonye bahuye n'umuhuza, wenda umuhuza afite ibyo yababwiraga kuri leta. ndagira ngo biragoye nanjye ngusubize tipikema kuri kino kibazo umbajije. icyo nge nizera ni uko amahoro ari mu nzira yo kuboneka, kandi burya amahoro ntuyatege cyane kuwa rubanda, ntukatege hirya y'inzu yawe, nawe uzumve ko niba ngombwa uzayishakamo kandi ukayabona, icyo gihe azahinda. Perezida Tshisekedi yahinduye bamwe mu bagize guverinoma, kuri mwebwe murebye biriya mwumvise iki? ni kwa gutaratamba n'ubundi ngoma ziri mu marembera zirataratamba madame munyamakuru. Guhindura se uburenganzira bwo nk'uko abandi baperezida bahindura umuko abaminisitiri? Nakomeze rwose, icyo dukeneye twebwe ni uko umutekano ugaruka iwacu, natwe tugira amahoro nk'abandi. Mubo yasimbuje hari abari badashaka kumva ibi biganiro, wenda hakaba haje undi mutaramenya ibye, cyangwa hari uwabiri ubishyigikiye wagiye? uwariwe wese wazamo wananiwe n'ucyuye igihe, icyo dukeneye n'uwo tujyana mu njyana imwe ishaka amahoro y'abanyekongo. Muri ibi bice murimo abaturage mubona bazabasha gutora mu gihe bikimeze nk'uko mumeze? iby'amatora nk'ubimbaze ntawe bari hejuru ku rindi, ubwo nibugeze igihe cy'amatora tuzaba tumenya izigisha n'izikumirwa. aka kanya hongeye kumvikana urusaku rw'umunwa w'imbunda cyangwa se isasu rikuvuza ubuhuha muri teritwari ya Rutshuru muri gace kitwa Bwiza. Niho imirwano ikomeye cyane ihanganishije FARDC, igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'inyeshyamba zirimo FDLR na Mayimanyatura ndetse n'abacanshuro b'Abarusiya bari guhangana n'umutwe wa M23. Ni imirwano ikomeye bitandukanye niyabaye mu minsi yashize, aho abacanshuro babonye isomo rikomeye cyane bigatuma batakaza abasirikare babo bagera kuri 4 barizwa mu itsinda rizwi nka Wagner Group. Ubu rero abacanshuro b'Abarusiya biranavuga ko ku mirongo y'urugamba y'uyu munsi aribo bari imbere cyane cyangwa se bari kwigaragaza bitandukanye n'ibyabaye mu minsi yashize. Abasesenguzi mu by'imirwano baravuga ko abacanshuro baba bamaze kwiga neza uko imirwano yo mu mashyamba ikorwa cyangwa se n'uburyo ki wayirwana bitandukanye nibera mu gice cy'imijyi nk'ibyo bari bamenyereye mu bihugu bitandukanye bari basanzwe barwaniramo. Ni imirwano rero bivuga ko yahereye mu masaha ya saa 5 za mu gitondo kugeza amagingo ya nta kiragaragaza ko imirwano ishobora guhagarara. Icyakora cyo hari amakuru yaramaze iminsi acicikana avuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyaba cyarahagaritse kurwana cyangwa se kigashyira intwaro hasi mu rwego rwo gushaka uburyo kibako bakora inama yiga icyo bakora kugira ngo bahashye umutwe wa M23 mu buryo bwihuse cyangwa se buboroheye bitandukanye nuko biri kugenda muri iyi minsi, aho batsindwa imirwano yose barwaniyemo haba muri teritwari Rutshuru haba muri teritwari ya Nyiragongo ndetse n'imirwano bari bamazemo iminsi aherekeza i Masisi no mu mujyi wa Goma. Imirwano iheruka imirwano igera kuri 3 kuva Abarusiya b'abacanshuro bari mu itsinda rizwi nka Wagner Group bagera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo maze kurwana imirwano igera kuri 3 ikomeye cyane, harimo no barwaniye hafi n'umujyi wa Goma milimetero 15. Ahangaha hafi n'umujyi wa Goma naho baboneye isomo rikomeye cyane kuko ari naho batakarije abasirikare babo bagera kuri 4. Imirwano yahabereye yari hambaye kuko hakoreshejwemo indege zo mu bwoko bwa kajugujugu ku ruhande rwa FARDC, mu gihe inyeshyamba za M23 bakoresheje indege nto cyane zo mu bwoko bwa drone arizo zagendaga zimisha amasasu ku gisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC, inyeshyamba bafatanyije FDLR Mayimanyatura ndetse n'abacanshuro b'Abarusiya. Kugeza ubu rero imirwano iri kubera mu gace ka Bwiza. Biravuga ko abarwanyi ku ruhande rwa FARDC bagera kuri 12 baba bamaze kugwa muri iyi mirwano, abandi benshi baba bamaze gukomerekera muri iyi mirwano. Ikindi kandi ngo nuko muri aka gace ka Bwiza nk'uko amakuru tugeraho duhabwa na mugenzi wacu Bernard, biravuga ko abaturage benshi batwikiwe amazu, abandi nabo babashije guhunga ngo bakaba baherekeje mu bindi bice bitari kuberamo imirwano kugira ngo barebe ko babona agahenge. Kugeza ubu ntacyo uruhande ubwo ari rwose ruratangaza yaba M23 cyangwa se FARDC kugendanye n'intego bafite kuri iyi mirwano. Gusa hari abavuga ko M23 yabiri gushaka inzira yo kwerekeza mu gace ka Masisi cyangwa se mu kimwe mu mujyi wa Goma ngo igafatamo kimwe muri ibyo bice bisa naho byabaye indiri y'inyeshyamba zibasira abo mu bwoko bw'Abatutsi n'abavuga ururimi
ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange. Nubwo mu mirwano imaze iminsi iba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bigaragara ko bari gufatanya n'abacanshuro b'Abarusiya, leta ya Kinshasa yakomeje guhakana aya makuru ivuga ko ntaho bihuriye ibivugwa byose kandi ibinyoma, ko nta bazungu ikoresha ku mirongo y'urugamba, ko ibyo ikora byose ari imbaraga zayo n'igisirikare cyayo bwite, dore ko itanemera ko ifatanya n'inyeshyamba zirimo FDLR na Mai Mai Nyatura. Iyi mirwano ikomeje kuba mu gihe umutwe wa M23 itariki wari wahawe kuba yavuye mu bice byose yigaruriye igasubira Isarambwe cyangwa se mu birunga Isabyinyo yamaze kugera ntiyava muri ibirindiro. Ibituma leta ya Kinshasa ivuga yuko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC wabaradohotse ku nshingano zayo zo gutuma M23 yubahiriza ibyavugiwe i Rwanda na Nairobi, nubwo n'umutwe wa M23 uvuga yuko leta ya Kinshasa ariyo iyivunisha mu kubahiriza imyanzuro, kuko yo itigeze ishyira intwaro hasi ngo yemere inzira y'ibiganiro no kuganira n'uyu mutwe wa M23, ahubwo igakomeza kuvuga yuko uyu mutwe ari uw'iterabwoba batakicara ku meza amwe. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko ikibazo bafite muri Kongo Kinshasa cyitwa u Rwanda. N'umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko ikibazo kiri muri Kongo bakiboneye izina rigufi kandi riboneye ari ryo u Rwanda. Yatangaje ko iyo uvuze u Rwanda muri Kongo Kinshasa ngo buri wese ahita yumva ikibazo bafite mu gihugu cyabo. Uyu mukuru w'igihugu yasubije ibi ubwo yarabajijwe impamvu ikibazo cy'umutekano muke ubarizwa muri Kongo Kinshasa kidakemuka ibihe byose nk'uko byasabwe n'imyanzuro ya Rwanda kandi babifitiye ubushobozi, ahubwo kigakomeza gukururuka no guteza ibibazo mu karere k'ibiyaga bigari. Wahita asubiza ko ikibazo bafite cyitwa u Rwanda kandi ko bagishowemo n'u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu yahamije ko M23 ari u Rwanda. Icyakora ntibyatunguranye kuko atari ubwa mbere avuze aya magambo, bamwe bavuga ko yihunza ibibazo by'igihugu cye akabyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyabaye mu gihe abagize societe civile mu Kivu y'Amajyaruguru, ibaye mu gihe abagize societe civile muri Kivu y'Amajyaruguru bari basabye abaturage kwigaragambya bamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ndetse abaturage bakaba binje mu mujyi wa Goma bigaragambya bakaza gutatanywa na polisi, ubwo barasagaho ibyuka biryana mu maso n'amasasu, ndetse bamwe barakomereka kubera amasasu barashweho. Umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa ntiyasobanuye neza impamvu adashyira mu bikorwa imyanzuro Rwanda, ahubwo we yahise ahuza ikibazo yarabajijwe na Karare Akamanzi n'igisubizo kivuga ko ikibazo cyabo cyitwa u Rwanda. Ni mu gihe mu minsi ishize u Rwanda rwongeye gushyira hanze itangazo ryamagana ibirego bya Repubulika Demokarasi ya Kongo ko rufasha umutwe wa M23, aho rwavuze ko ari ibinyoma bicurwa na Kongo igamije kugoreka ukuri kw'ibibazo by'umutekano buri muri burasirazuba bw'iki gihugu. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze na guverinoma y'u Rwanda kuwa gatatu tariki ya 21 Ukuboza 2022 ritangira rivuga ko ibi birego byagiye bihimbwa na guverinoma ya Kongo Kinshasa bigamije kuyobya uburari ku mpamvu nyakuri y'umuzi w'ibibazo. Ni itangazo ryashyizwe hanze nyuma y'uko hari ibindi bihugu nabyo byinjiye mu mugambi wo gusaba u Rwanda gufasha umutwe wa M23, mu gihe iki gihugu cyagaragaje kenshi ko ntaho gihuriye n'uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yanavuze kandi ko abayobozi ba Kongo bakomeje umugambi wabo wo gukomeza kurega u Rwanda aho bageze hose ku isi. Ati mwarabibonye ko yaba mu itangazamakuru ryo muri Kongo, yaba mu itangazamakuru mpuzamahanga, abayobozi ba Kongo bageze hose, inama bagezemo yose, forum bagezemo yose, gahunda no guhita bavuga u Rwanda n'ibyo bavugiyemo ntaho byaba bihuriye n'u Rwanda. Yakomeje anagaruka kuri ibyo bihugu nabyo byinjiye muri uyu mugambi birimo Ubudage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko byari bikwiye ko u Rwanda rwongera kugira icyo ruvuga. Ati ibyo byose rero iyo ubikubiye hamwe, iyo igihe kigeze u Rwanda narwo ruba rugomba kugira icyo rubivugaho, ariko cyane cyane navuga ko ari ukwibutsa kuko nta gishya u Rwanda rwavuze, nibyo rwamye ruvuga ariko rukabona bisa nk'ibyirengagizwa. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze gutangaza ikintu igiye gukora cyayifasha guhashya umutwe wa M23 mu buryo noneho burambye. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze kuvuga ko igiye gukoresha ubushobozi bwose ifite mu kurwanya umutwe wa M23 yivuye inyuma mu rwego rwo kurengera ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi itangazo rimaze kujya hanze ryashyizwe hanze na Christophe Rutundura, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu, riravuga ko umutwe wa M23 ukomeje kwinangira kuva mu bice wigaruriye muri teritwari ya Rutshuru na Nyiragongo nk'uko bisabwa n'imyanzuro ya Rwanda na
Nairobi riragira riti guverinoma ya Kongo Kinshasa iramenyesha umutwe wa M23 wanze kuva mu bice wigaruriye muri teritwari ya Rutshuru na Nyiragongo nk'uko biteganywa n'imyanzuro ya Rwanda na Nairobi. Turamenyesha kandi ko u Rwanda narwo rwanze gushyira iyo myanzuro mu bikorwa kuko ngo rukomeje gutera inkunga umutwe wa M23 no gushotora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turasaba ONU, UE, EAC n'abandi bafatanyabikorwa mu gufatira u Rwanda n'abayobozi ba M23 ibihano kuko bakomeje gukonyora amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Christophe Rutundura yongeyeho ko mu gihe byaba bitagenze gutyo guverinoma ya Kongo Kinshasa ngiye gushyira mu bikorwa ibyisabwa n'itegeko nshinga ari byo kurinda ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no kurinda umutekano w'abanyekongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, ikivuna umwanzi ari we M23 ngo noneho yivuye inyuma n'imbaraga zose ifite. Imyanzuro ya Rwanda iteganya ko umutwe wa M23 wagakwiye kuba waravuye mu bice wigaruriye bitarenze ku itariki ya 15 Mutarama 2023, ariko kugeza ubu magingo aya biragaragara ko ikiri ku mirongo y'urugamba ibisa naho yasuzuguye iyi myanzuro. Gusa kugeza ubu umutwe wa M23 umaze kuva mu bice bibiri ari byo Kibumba na Rumangabo, ariko ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ntibwemera ko n'ibyo bice M23 yamaze kubivamo. Uyu mutwe wa M23 wemeza ko wamaze kuva muri Kibumba na Rumangabo ku mugaragaro, ariko ugashinja izindi mpande zirebwa n'iyi myanzuro zirimo guverinoma ya Kongo Kinshasa, FDL n'indi mitwe yitwaje intwaro kunaniza no kuyivunisha kuri iyi myanzuro kuko ngo banze kubahiriza iyo myanzuro, ahubwo bagashaka ko M23 ariyo ishyira mu bikorwa iyo myanzuro yonyine. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi arashinja ibihugu bikomeye ku isi byiganjemo iby'uburengerazuba uburyaryango bukomeye. Ku munsi w'ejo i Davos mu Busuwisi mu ihuriro rivuga ku bukungu bw'isi World Economic Forum igamije kwiga uko iterambere ry'ubukungu ryagerwaho hadakoreshejwe ibyuka bihumanya ikirere, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko ibihugu by'uburengerazuba bidasiba kuzamura ijwi ryo kubungabunga ibidukikije hagamijwe kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, ariko ugasanga ngari byo bigira uruhare rukomeye cyane mu kuzamura ibyo byuka bigamije kuzamura ubukungu bw'ibihugu byabo. Umukuru w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nyuma yo kuvugurura guverinoma ye ni ibintu yatangaje kuri televiziyo na radio y'igihugu abinyujije muri iyi guverinoma. Urutonde rw'abashyizwe muri guverinoma nshya n'ibyo bagiye bashinzwe: umujyanama wihariye w'umukuru w'igihugu ushinzwe umutungo wo hanze no gukurikirana imishinga ni Ndumbi Kabano Joy, serivisi zihariye z'ibiro bya Perezida wa Repubulika, guhuza urwego rushinzwe gukurikirana ibikorwa bya Perezida Nkamba Shishimbi François n'umuhuzabikorwa Biringanire Mubaranma Bertin, umuhuzabikorwa wungirije gahunda yo guhuza ibidukikije n'ikigo gishinzwe iterambere rirambye Madamu Maranda Diantuka Marie Pascale, umuhuzabikorwa Minengu Mayuru Jean de Dieu n'umuhuzabikorwa wungirije guhuza ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya ruswa Buramoto Thierry n'umuhuzabikorwa, Reshayi Boduka Michel n'umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibirego ibibazo n'iperereza, Madamu Kamweziku Kunzakana Benilo, umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe gutahura gukumira no kuyobora, Rusakuweno Kisongere Mena Francis Philippe n'umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ubushinjacyaha n'imanza zishinzwe imbere y'inkiko. Abari kuri urutonde bashyizwe muri guverinoma ni benshi, gusa icyo bamenya nuko umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari Salama Tina. Amakuru atugeraho aravuga ko abazahangana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi umwanya w'umukuru w'igihugu batangiye kugirirwa nabi. Icyicaro cy'ishyaka rya Katumbi cyagabweho igitero gikomeye cyane n'abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi riyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Icyicaro gikuru cy'ishyaka rya politike rya Ensemble pour la République ya Moise Katumbi Ikasumbalesa n'umujyi uri mu metero 90 uvuye i Lubumbashi muri ho Katanga cyasahuwe n'abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi UDPS. Kuri uyu munsi Moise Kawaya, perezida w'ishyaka rya Moise Katumbi Ikasumbalesa, arashinja abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi kuba intandaro y'iki kibazo. Asobanura ko mu gusoza misa yo kunamira intwari y'igihugu aribwo abarwanyi ba UDPS batangiye gusakuza batuka Moise Katumbi. Aba ngo bari bakurikiranye abarwanashyaka b'ishyaka rye kugeza ku cyicaro cyaryo kugira ngo basenye ibintu byose nyuma yo gukomeretsa abayoboke bamwe. Avugana na Setu sur Setu, iki kinyamakuru yagize ati ibiro byacu byose bya Ensemble pour la République byangijwe kandi byanasahuwe, kandi ubu nkuvugisha turi mu mutekano muke. Twibasiwe n'ishyaka rya UDPS ribawe na Perezida Tshisekedi. Nyuma ya misa niho twabonye itsinda ry'abarwanashyaka ba UDPS baririmba ngo Moise ntabwo uri umunyekongo
Kongo. Nyuma yaho twishe mu nzu yanjye bamena ibintu byose ndetse bajya no ku biro gukora ubwo buswa. Turasaba abayobozi bose b'igihugu kuturindira umutekano. Tumaze kugira inkomere 8 n'ibikoresho byinshi birimo mudasobwa, amabendera n'intebe n'ibindi byinshi byatwawe. Gusa ibyo birego byatewe utwatsi na Gabriel Chimanga, perezida wa UDPS Ikasumbalesa, yatangarije seti.cd ko ahubwo ngo abarwanashyaka ba Assemblée pour la République baririmbye indirimbo zamagana perezida Felix Antoine Tshisekedi, bikaba byateje aya makuba yose. Ku rundi ruhande ariko ubuyobozi bw'uyu mujyi buributsa ko ubwisanzure bw'ibikorwa by'imitwe ya politike bwishingiwe n'itegeko nshinga. Umuyobozi w'umujyi wa Kasumbalesa André Kampampa arahamagarira abamashyaka yombi koroherana no kwirinda ibikorwa nk'ibi. Gusa abasesengura ibya politiki baravuga ko perezida Felix Antoine Tshisekedi yaba ari mu nzira yo kwigizayo abafite imbaraga mu kuzahangana nawe mu matora y'umukuru w'igihugu, banagaragara ko bashobora kumuhigika muri ayo matora. Hagati aho kandi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abaturage batuye mu mujyi wa Goma bakomeje gukozanyaho n'igipolisi cy'igihugu kiri kubabuza kwigaragambya bamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'iza MONUSCO. Abaturage ariko ngo ntibanyuzwe n'icyemezo kibabuza kwigaragambya, ibyatumye mu gitondo cyo kuri uyu munsi bazindukira mu mihanda bashaka kwikora ku ngufu, ariko polisi ihita ihagira vuba na bwangu itangira kubatatanya ikoresheje ibyuka bihumanya amaso no kurasa mu kirere. Mu gace ka Virunga Mutinga mu mujyi rwagati nk'ahazwi nka Entre President niho abaturage bacakiraniye na polisi, bikaba bivuga ko hari abatawe muri yombi ndetse abanyamakuru bagera kuri 3 bakomeretse cyane ubwo barimo bagerageza gutara amakuru banafata amashusho. Abanyekongo batuye mu mujyi wa Goma bavuga ko bari bazindukiye mu mihanda kugira ngo bamagane ingabo za Sudani y'Epfo zigomba kujya mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa n'ubugambanyi bavuga ko bari gukorerwa n'ingabo za EAC. Bakomeza bavuga ko izi ngabo zivuga ko arizo zigenzura uduce M23 yavuyemo kandi nyamara ngo uwo mutwe ari wo ukihagenzura. Bongeraho ko badashyigikiye FARDC ihezwa mu bugenzuzi bw'uduce twa M23 igomba kuvamo ngo kuko ari ukubuza Repubulika Demokarasi ya Kongo ubusugire bwayo, ndetse ko ikigamijwe ngari gufasha M23 gushyira mu bikorwa umugambi wa balkanization cyangwa gusha Kongo mo kabiri. Badenga kandi ingabo za EAC by'umwariko n'iza Kenya zamaze kugera mu Burasirazuba bwa Kongo kuba zitaragabye ibitero ku mutwe wa M23 ngo ziurwanye nk'uko bari babyiteze, bityo ko zagakwiye kuzinga imizigo yazo zigasubira mu bihugu byazo niba zidashaka kurasa umutwe wa M23. Imbaraga dufite ntizitwemerera kurebera imiryango yacu yicwa urubozo. Noneho Majoro Ringoma atangaje amagambo ashobora gukora mu jisho perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'igisirikare cya FARDC muri rusange. N'umuvugizi mu bya gisirikare mu mutwe wa M23 Majoro Ringoma yavuze ko kugeza ubu uyu mutwe ufite imbaraga zidasanzwe n'ubushobozi bihagije bidashobora kwemerera kwicara ngo urebere abanyekongo bavuga ikinyarwanda no mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko bicwa urubozo. Majoro Ringoma yavuze ko nk'umutwe wa M23 badashobora gutererana abavandimwe babo b'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ngo kuko ari cyo bagiriyeho mu kurwanya akarengane bakorerwa. Ati niba dufite ubuzima, niba dufite ubwenge, ubu byose turabifite. Rero imiryango yacu, abakobwa bacu, bashiki bacu, abavandimwe bacu ntabwo tugomba kubareka. Imbaraga dufite tugomba kubatabara. Majoro Ringoma agaruka ku myanzuro yafatiwe mu nama y'u Rwanda murangura yavuze ko isaba impande zose kuziri kurwana kubihagarika ndetse na M23 ikabyubahiriza, ariko FARDC n'imitwe bafatanyije bari intangiye. Ati twe twaravuze tuti yego nta kibazo rwose, twebwe turashaka amahoro ntabwo dushaka intambara. None uyu munsi impamvu turimo turwana nuko guverinoma ya Kongo Kinshasa idashaka amahoro, irashaka intambara. Hamwe barakorana na FDLR na Imanyatura na Codeco n'abandi bashaka kudutera, natwe tuzabasubiza, ariko twebwe turashaka amahoro cyane. Akomeza avuga ko uyu mutwe wanagaragaje ubushake bwose bwo kubahiriza ibyo wasabwe kuko wari ku ibice binyuranye birimo Kibumba na Rumangabo. Ati ariko kubera iki amacakubiri muri Kongo akomeza cyane? Niba umuntu ari umututsi muri Bwiza, muri Kicanga hose baramwica. Kwica umututsi muri Kongo babifashe nko kwica akanyamaswa. Avuga ko igihe cyose bazabona FARDC ikandagiye mu bice uyu mutwe wa M23 washyikirije ingabo za EAC nabo bazahita baguruka kuko nta kindi kizaba kizanye FARDC n'imitwe yayo uretse kwica abaturage. Uyu Majoro Ringoma kandi yatangaje ko mu duce twa Nyamirima, Kiwanja na Bwiza tukiri mu maboko y'umutwe wa M23. Ibyo bitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi. Aha Majoro Ringoma
akaba yakanye ko M23 itazava mu gace Kanyamirima n'ahandi biheruka kuvugwa ko yatangiye kuvamo guhera ku itariki ya 15 Mutarama uyu mwaka. Yakomeje avuga ko M23 itapfa kurekura utuduce uko yiboneye, kahubwo ko ikigiye gukora igikorwa nk'icyo itumira ingabo za EAC n'abandi babishinzwe maze ikabikora ku mugaragaro, bityo ko ibiheruka gutangazwa na Radio Okapi ko M23 yavuye muri utwo duce ari amakuru y'ibinyoma kuko M23 ariyo ikihagenzura. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 buvuga ko uretse uyu mutwe wonyine nta rundi ruhande rurebwa n'imyanzuro y'u Rwanda rushyira mu bikorwa, ahubwo ko izindi mpande zose zikora ibihabanye nayo bikaba bivunisha uyu mutwe wa M23. Byatangajwe na perezida w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa mu butumwa yatanze uyu munsi, ati mu mpande zose zirebwa n'itangazo rya Rwanda M23 niyo yonyine rukumbi ishyira mu bikorwa imyanzuro yasabwe, mu gihe izindi mpande zose zirebwa nayo zakomeje gushyira imbaraga mu gukora ibitandukanye n'iyi myanzuro. Umutwe wa M23 umaze kurekura bimwe mu bice wari barigaruriye ukabishyikiriza ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC nk'uko biteganywa n'iriya myanzuro yafatiwe i Rwanda mu kwezi ko Gushyingo umwaka ushize wa 2022. M23 kandi ntiyahwemye kugaragariza amahanga ko nubwo ikomeje gushyira mu bikorwa ibyo basabwe, ariko izindi mpande zirebwa n'imyanzuro zo zakomeje kuyirengaho zigakora ibihabanye nayo, ahubwo zikinangira muri iyi myanzuro y'u Rwanda. Imitwe ikomoka hanze ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yasabwe gushyira intwaro hasi igasubira mu bihugu byayo, naho ikomoka muri iki gihugu nayo igashyira intwaro hasi ikitabira ibiganiro. Gusa imitwe ituruka hanze irimo na FDLR ikomeje gufatwa nk'umwana uri kwibere muri Kongo Kinshasa, iyo yakomeje kwidegembya ndetse inafatanya na FARDC kugaba ibitero ku nyeshyamba za M23.